Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan review. Kao što možete vidjeti, ovdje se nalazi proizvod od Gearbesta. Ovo su slušalice, znači slušalice za telefon, oni obični. Sada ćemo mi ovo otvoriti. Može li se? Ne može rukom nikako. Moramo ovako ići. Vidite, znači ovo se ovako reže. Odlično. Ovdje znači imamo li još nešto, vidite, nema više ništa. Možete li vidjeti? Dobro, ajde, nije sad to toliko bitno. Vidite slušalce, znači evo kako one izgledaju. Ovo su one slušalce što se zakače za uho i one ne mogu spasti, znači ovo su one za trčanje i tako. Evo, ja sad neću da ih vadim, imaju naravno i super bas. Evo vidite, ovdje je neki papir, ne znam. Aha, ovdje je onaj tablet 3,5 mm jack ovaj. Dobro, ajde, ovo nije bitno, znači ovo je kao neki list koji kao garancija nešto. Ali dobro, ajde, nije ni to bitno, ovo bacamo. Znači to je to su te slušalce. Ostavit ću vam link, znači dole u opisu videa ako hoćete da i vi uzmete. I eto ljudi, to bi bilo to. Hvala vam na gledanju i mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada pozdrav!